Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Keketam yang kesengsan partai United Democratic Party UDP rangsken. Kawai na kisnong kabahak wapo kasoyong constituency bat ke UDP soyong circle. Kila pra pom na kejing pet no kinong ilam bahak mat ringkat kipat ba no kersan. Kibalalen ban penyesopan sya keseng kongres. Ban ai kejing kersan new ba HDR lingdo ban Punjab dan Buram. Yau hak election MLA ke ban solong house name araja kat pra banwan. Kini ilam kibala pet na keseng UDP bat penyeso sya keseng kongres ki kentop yo ba Charles Thaba uba bat yakam kom working president yung kas UDP so yung circle uba Alastair Sun ubolong president ke UDP rangsken circle lembat kiwe de kiri rangba kiba kentop ru ya kipat ba kiba jukershan yung keseng UDP hakis nam balalen. Kini ilam kibalalit penyeso sya keseng kongres nen kesngi ke arpo trik unopra hakajelang kebalalong haplau jong ke Marybone College soyong. Bat lapriang sobha yaki doba HDR lingdo ringkat ke jingiran langru u presiden jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba James lingdo kinongkit kam jong soyong block Congress Committee lembat kiwe. Kini ilam haba a jingkren hakani ke jelang kila penpau ya kadaw ba ke jingpet no jongki na keseng UDP sya keseng kongres kadai namar bakilayo yaki kam ki ba uba HDR lingdo ulale hakini ki arpsan sdam balalen banwan ra yaki kam penroy hakatan soyong constituency hi borok kowe. Tinakaliang jo nga panpaw yung kajing sukmen. Banyo osgo kumiyak takakubor. Tanong nga kloy ba ni kendo iki? Lada kikwa ba ni kendo iki? Mani penbaik. Ya kita kijing temu. Kibabaha. Bat kiba mentoy. Om tangi ka party ka jongi. Hari ka banlong ka mentoy. Ya upay pa nong syong snong jong ke konsumsi baru kuwi. Barkane kan pak ke kubor. Syakeleng jong keri ke jongi. Pak ke UDP hasoyong kaya trelang bat keseng kongres. Let's see. Pimlaman tip baki weiru kin sim kin buat dinam. Ya kalenti baka soyong UDP circle kasim. Ya kan ikaray banwan ya trelang tadi. Ya kawang kajengwan ke jongki. Ngawang yaki baka jengwan jongki. Karay ke jongki kamdai ka baray ka babakla. Kadai karay kabal syampang ba bat ngaay ka kular hakne. Papiwan man ya trelang bangi. Pinung ya kendo kano kajeng babi hadir. Bat kumba piyong bahagi por ki balala. Ngimpat yo mat pat ngimpat tit. Bat mentang ong. Dan li trelang bat ngi. Kalong satang gitu ki bula kwa khwan mentoy than le simet. Han re ki bula perkhat hi na ka bentaka imlang kasalang. Ba ka jing mentoy. Jong upay ba bat ka konsensi prongway. Kalong ba sisien pilawan rung hang ni. Hangi kaba pinmi like no satang ba kalapoy tau put bamlong syu banesyong hakaju kasem dan rai nangta like nangta dekan numdon bat kumba ngaju ang barobor kibawan kiladai kibami kilalai ginom ya krani kibami ya krani kibawan te kumalong menta kibami kidon haray nga ong ipi kibabun bade kidai kibawan te kawai ka banga sutunat Yapi kipat ba kabanga kadus nga it pelat yapi sa. Sibon gigi kibanga perkhat. Kalong man kasdam man kapor. Kapapi pijuay kajing kersyan. Pijuay kata kajing syania man kapor. Bat ngangit pamenta. Pindang ay biang kata kajing syania kabaskam. Basibon kajing kembelenti. Bat sipun kikam kibapun kipa ngangadang sa banle ban pendap ban pendap nak kita kijing don kam kijong hi te kabang ajuang ngepi ngam don sgi ngam don por hari tang bat piu pai ba pi tangkawai ngasyong tangkat ni yauding ubasai so bang ban kenter dena
Namar tang skun theri ding ba don so lahap so kabas ngusi kalong uso lahap karma pi gi bedon po kongres ngau nong kan ther brot ngayo ayu mga nong kan ther kajing kemen bat kajing susorong kalech sapi kinong kersan ya ka parti kongres tena kata kadang ngayo chu pi don ki para parti jungi na ki UDP ki ong malung ndala dei ka pore kan bas election piru ya usam ther kumba ther ya ba sidiar ling da ha tenga ngasuang tangkan ni kan mentoy ayu ngan ther ya ba samlien namar mdon so ai habam don so lada kan ther kini ong bi na start subuh mentang akiu hoding so dan kibaong hana utu so pho so pi mo ubaso ki ong so pi kentei yo bom so pada ki ong so pi sinrang dei te subuh mentang ladang akiu hujrong ding akan teru so pi sinrang kisi ong penban bit tai buriu tengah sngeu banang bangen ekran ai sapang kala harta ka benta ka bedai berbasam lien ngam sngeu don kam bandai keren bandai kentho da kumne da kumtai mdan ye ngane keren ayu tengah sngeu bonong lada dei bangayo ther menta ka bakhambang de yung mahe hi namar don so sibon tena kata kada pada ngasu thu ye lade kane ka jingken ther so jonga kalong leno inga na kata-kata ngawan aplem no na po manay kan ther kitu giwi parti ngaro nga sakhar so lang kum bakar ma phi dena ampai ba te parolak ba ya baro si kata ngayo chu ye phi tang na kada bang aprasya ya ba sidiar lingdo ngaju kena ya ba sidiar lingdo ngwa ubom julai Pause kat baya ka jingle bha jong ba sidiar ling do ru ngio bentalang ha ka jing terekam jong nei rat ba rale bhai ki surok da ka basa yang keren lada pia ya soyong konstituensi enam don surok kendau su ladai da rong sudah mano bayanong ni ke ba persiarung yanong kajing le jong baet sidiar ling do kami apher na kajing i ublei ya upai benriu perthai kajing le bha baet sidiar ling do ru kade kajing i ya konstituensi hi barogowai wat mudur ba ublei ha ba pen slap tang yo bohok hanre yo nong pop ru wai lang gajo tade na kata kada baet sidiar ling do ru uya hata kalenti blai ha kalenti blai haba wa surok rong yang apa persyar tu wailang kat kakron ben manga dayat pat yat na surok rong ba siang rong mahedan pi kani ngal lanujor ba hadin kajing job MLA jong baet sidiar ling do hadin boleh olong minister baet sidiar ling do kiai kajing mentoy ke bangiyo pokso yang konstituensi ladang ipai ki office ki badon hang ni poso yang nadu PWD PHC MSCB ani bandanya ulah thaj hab da tho ulawan ralut ikini ki baro kai kadau unong mi khamat bostat uyale banwan ra e kajing mentoy po konstituensi kadau kolong lingba kini ki office ki bau unong mi khamat lawan ra kajing thmu kolong bau kwa e dik menta kolong sakaway kai kata ka civil sub division ai kajing thap kti ka bajam kani kajing start jong MLA jongi kajing start jong no mi khamat jongi ladangiyo saya civil subdivision ngani thu ye phi kai ka jing mentoy po konstituensi naik rensu ngen naik rensu te perlok na kata kadau ngasngeu banong dena kani kadau ngalap bisar nilai pai nilai song perkhat ba
ringkat kiri orang ba jong ki UDP ngilas ngudei ban ai ka jing kersan ngi suang nak kum ni ladau mahe uang bomlong banwan ke parti ru nyiwan bek ladau uang membit me ban kersan ngin kersan bek namar ngilei ngila amat ya jing le bah jong uni urat ba jong kesayong constituency pina sayong pidai bani tho berbarden lapen boring i bang le emta hendrai ngi pada ngi snuthu ngiong namar ngi ngimde rong ba ngi hab bani tho be ber ka kong ber kongres ngi de rong ba ta habade rong ba ni tho no ber barden habade rong ba te tho ber ka kong ge te paralak ngaso bonong na kata daw ngim sneu lerang bat ngim sneu salia ye kajing sa keno kajing kran beng kajing keno kadon ngaya thu ye pi hadu kani klip mat ke bamentaru dang men mit ngin kong la pelong kajing yang pun merdong kabas ngeu tenat tamenga kalong bakim keno su yu bae sdiar lingdok kila ikran stanginga yang weiru kena yang weiru kena la kelet yu mahe ngasuang donbok ngalong kasti kebayadan na kebentau emele jungi lalaj ong kasak kena tena kata daung yetu yepi kat kibawan rung sebayat sidiar lingdok ni kiwe ki parti kila sedang berpenjelap benong hana oh tu hana layok katalak Marmarewan na ke UDP kongres yakini urang ba barok hoj oh hana layok katalak teh kidai nang teban budor kidai penih kop basi paulak rudon bapralak rudon hakatu kopor baki wei kidai urang ba kidang rung soba SDR lingdok kidang rap ban kersian yang baik sedia lingdok dan kiwei ki parti pat kela kelinga malung pi pinla amno pi pat kanolak pi budor relade ngau bu arfusan hajar kabatam saya yo basyahi pi ki yele di kabatam si yo basyahi pi